Yes, nibyo ikaze kandi n'amakuru agezweho ari kuvuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Birihutirwa cyane, nibyo wabyumvishe neza. MA23 mu rwego rwo kuburizamo ibitero bikomeye cyane byari byamaze kugenda bitegurwa n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'iyi leta y'u Burundi. Kuri hano ikibuga cy'indege cya Kisangani neza asanzwe hacirirwa imigambi mibisha gutegura amadrone ndetse n'indege z'intambara zijya kurasa mu bice MA23 kontrola zigaba ibitero kuri izi ngabo ndetse zikaza kugaba ibitero biteye agahinda ku baturage batuye Minembwe na Mikenke. Abanyamurenge bakomeje kurimburwa ariko banga gushira, ingabo za twirwano zakomeje kubarwanira ishyaka. Kuri ubu MA23 mu rwego rwo gukomeza kuburizamo ibitero binyuze mu kirere by'igisirikare cya leta ya Congo yongeye kugaba ibitero shuma bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani gisanzwe gikoreshwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Amakuru aremeza neza ko hano ari naho abacancuro benshi cyane bikusanyiriza ndetse bakisuganya mu gihe babitegura kohereza amadrone mu bice bitandukanye, ndetse ko ariho baza gupangira ibijyanye n'urugamba bagashyira amakorodone mu makompiyuta aho bagomba kuza kugurutsa aya madrone. Ibi byose byamaze kuburizwamo ku buryo bukomeye cyane. Benshi bari batangiye no kuvuga neza ko Kisangani airport yamaze kuba Tombe. Ubu tuvugana na gahinda gakomeye cyane mu ngabo za leta ya Congo. Hakurya Kinshasa barahamagara itumanaho risa naho ryamaze kuvaho. Ibintu biteye ubwoba cyane. Bamwe baravuga neza ko ibi bisa naho ari igisirikare cya leta ya Congo cyagize uburangare bukomeye cyane, ariko bamwe bavuga neza ko MA23 yaciye muri humye ubwirinzi bw'ikirere bw'iki kibuga kugira ngo ibashe kuza kwangiza ibingibi. Abacancuro bapangiraga urugamba ahangaha bose bamaze gushwiragira cyane, bamaze kugenda. Niki kihishe inyuma y'iyi operasiyo ya MA23? Mu by'ukuri bisa nkaho itari igamije gufata ngo yigarurire Kisangani airport 100%, ahubwo yari igamije kuburizamo imigambi, kwangiza bimwe mu bikoresho karabutaka, amadrone n'ibindi birimo ibikoresho by'itumanaho byose byagombaga gukoreshwa mu bitero byari byamaze gutegurwa. Bimeze nkaho ari imperuka nk'uko amakuru abivuga. Igisirikare cya leta ya Congo gisa naho imipango yacyo yose iri kumenyekana, maze MA23 igakora icyo twakita nko kwinetraliza, ikayihindura ubusa. Iki gitero ni kimwe mu bitero bikomeye cyane byagombaga kwifashisha ikirere cyari kimaze kunozwa, amadrone mu bwoko bwa kamikaze, mu bwoko bwa C4 Apache helicopter. Ibi byose byari byamaze kunozwa ndetse hasigaye kuza gutanga order maze bakajya kumisha ibi bisasu ku birindiro by'ingabo za MA23 ndetse n'ahatuye abaturage mu Minembwe hose. Iyi mihana yakomeje kugenda ikorwamo icyo twakita nk'itsembatsemba. Ubu tuvugana rero MA23 na twirwano bamaze kubiburizamo nta kundi n'ukuhagaba ibitero maze bakangiza bimwe mu bikoresho. Ubu tuvugana bivugwa neza ko n'itumanaho ryamaze gukurwaho. Abacancuro babarizwaga muri ibi bice bivugwa neza ko aribo bafasha igisirikare cya leta ya Congo mu gukoresha ibijyanye na drones ndetse n'ikirere bamaze gutorongera bagiye. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragara nkaho igisirikare cya leta ya Congo gikomeje gutsindwa uru rugamba mu by'ukuri. Ubu tuvugana umwuka mubi wongeye kuzamuka hagati y'ingabo z'Uburundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo. Barimo barabazanya bati ninde ushyira amakuru hanze, ninde umena amabanga, ko muri twe harimo abagambanyi bakomeye cyane. Kubera iki ibyo dupanze byose biri kuburizwamo ndetse nta na kimwe kiri gukunda. Bisa nkaho dufite bamwe dukorana ndetse ba hafi mu bapanga urugamba, banapanga ibikorwa uko bigomba gukurikirana, nyamara bakaza gutanga raporo mu mutwe wa MA23. Iyi ni inshuro ya gatatu igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bateguye operasiyo karabutaka maze zikoresheje imbaraga z'umurengera n'ibikoresho karahabutaka, bikaza kurangira byose biburijwemo, bitwitswe. Ndetse si n'ubwa mbere, si ubwa kabiri, ni inshuro ya gatatu. Ubu hari hatahiwe Kisangani International Airport nyuma y'ububiko bunini cyane bw'intwaro zari ziri munsi y'ubutaka. MA23 yaje kumenya neza ko arizo ziri gutegurwa kuyigabishwaho igitero.
amarokete menshi cyane yarahari. Ibi byose mwarabibonye ko twirwaneho na MA23 berekanye izi ndake zarimo ibikoresho barengezeho itaka bivugwa neza ko byari byarateguwe ndetse ko bigomba kuza kurimbura ibi bice. Ubu tuvugana bisa nkaho ari agahinda rero kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibikoresho n'itumanaho byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Abaharindaga bamwe bakwiye imishwaro, abacancuro bo bagaragaje ubwoba budasanzwe nk'uko bivugwa, bamaze kuba bava muri ibi bice. Ubu tuvugana indi nshuro ya gatatu irirenze igisirikare cya leta ya Congo kimaze kwisanga mu ntambwe navuga ko ari 18. Imipangu yabo yose iburizwamo kongera kwiregurupa. Ni ikibazo gikomeye cyane, bisa nkaho MA23 iri gukubita mu cyico ndetse iri kubabaza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo. Ibisirikare byombi, ndavuga igisirikare cya leta ya Congo ndetse na MA23, bakomeje kwesurana mu bice bitandukanye, ariko Kisangani ho mu by'ukuri bisa naho ari agashya ndetse na surprise ikomeye cyane. Utuvugana MA23 iri kugerageza kuba yanetraliza imbaraga igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bari bamaze kugenda begeranya kugira ngo babe bagaba ibitero bimwe twakita ibitero rukukumba, ibitero bikubura, ibitero bibi cyane. Nanone byongeye kuburizwamo hakurya Bujumbura na Gitega nk'abagombaga gutanga umusada mu gihe byaba byagoranye. Bisa nkaho ntacyo gukora bafite, ubwo babonye neza ko ibyo bapanga byose biba bifitwe na MA23. Bamwe bati abasirikare bagiye bafatwa na MA23 mu gisirikare cy'u Burundi aba bashobora gutanga amakuru, ariko bamwe bakibaza bati ese baratanga amakuru y'imirwanire n'urugamba nuko ruba rupanze nibyo, ariko se ikigiye gukorwa ninde uri kugitangaza kuri aka kanya mu gihe aba basirikare bivugwa neza ko aribo bamena amabanga bafitwe na MA23? Ni iki kiri kuva ndetse kiri gutangazwa muri gurupe y'abasirikare ba leta ya Congo ndetse n'u Burundi kigatuma MA23 imenya aya makuru ku buryo bworoshye? Ibi byose biri kugenda byegekwa ku ngabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi nazo zikabyegeka ku ngabo za Congo, hakabaho gusubiranamo ndetse no guterana amagambo gukomeye cyane bitana bamwana. Ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye kuba gisa naho kitagikoze imigambi cyari gifite, kuko bamwe mu basirikare ndetse namwe mu bikoresho byari byamaze kugezwa hariya Kisangani biturutse kuri Dardc International Airport hariya ku butaka bw'u Burundi, nabyo biri mu byamaze kwangizwa ndetse byangirika ku buryo buteye ubwoba cyane. Ku igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko MA23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. MA23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe MA23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki MA23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe MA23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza MA23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane
cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Congo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na MA23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. MA23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi, atari uko itabishoboye ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Congo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko MA23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na MA23 icanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na MA23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye MA23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Congo. Inkuru zikomeje nanone kugenda zicicikana mu binyamakuru rutura byandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru zisa naho ari propaganda, ariko ukuri ko kwamaze kugaragara nuko izi nkuru bari kwandika ziri kuvugwa ko igisirikare cya leta ya Congo ngo kiri guhangana na MA23 rwabuze gica, mu gihe abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje gutanga inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi kiri gutsindwa cyane, ndetse n'izi ngabo za leta ya Congo bakomeje kugenda bagarikwa ku buryo bwa danje ndetse uburyo butari busanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa inkuru nyinshi cyane hano muri ibi bice, aho MA23 yamaze kugarura imbaraga ndetse n'ibimeze nk'ahari ibirindiro, ibitwaro biremereye cyane byose byamaze kugezwa muri ibi bice. Ariko kandi sinabura kukujyana neza hafi n'umujyi wa Goma, ubwo twasimbutse twigiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho twari duherereye muri Kivu y'Epfo, aho ibintu bisa naho bitoroshye cyane. MA23 iri kugenda ikubura ishyira ku bintu ku murongo. Ubu tuvugana mu birometero bigera kuri 20 ni kure cyane uturutse mu mujyi wa Goma, humvikanye amasasu bivugwa neza ko ari aba Wazalendo ndetse na FDLR bari bagerageje kugaba ibitero shuma ngo baze gusahura abaturage, dore ko kwigerera kuba bagana mu bice by'uyu mujyi bisa naho bigoye, ariko bivugwa neza ko basubiranyemo ubwabo batangira kurasana. Ibyaje gutuma MA23 ku burinzi iza guhita imenya amakuru ko hari abatangiye kwinjirira abaturage, niko kugenda ndetse hatangira kubaho imirwano, kurasana bitamaze umwanya munini, ariko bivugwa neza ko MA23 iri kugaragaza ko iri mu bice byose ndetse ibice bituyemo n'abaturage byo ikabyibandaho kurusha. Inkuru zikomeje gucicikana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ubu tuvugana rwabuze gica, Umunyamerika n'Umufaransa ndetse n'Umushinwa ninde uza gutsindira iri soko? Ninde uza gukomveka Tshisekedi ko nawe yakomeje kugenda aryama ahindukira? Amambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti twasinyanye amasezerano yo gukorana, nyamara ukomeje kugenda uturerega. Ubufaransa buti tumaze imyaka igera kuri 4 hano, dufite byinshi tugomba gukorana, nitwe twamwe dukorana nawe. Abashinwa bati ibi birombe ko ari twe tubirimo, ko dusanzwe dukorana n'iyi leta ndetse tukaba turi gukorana na MA23. Ninde wababwiye ko iri soko twarivamo? Ibi byose bikiyongeraho ko ibi bice Tshisekedi abagendaga
biri mu bice MA23 ikontorora bikaza kugenda bihumira ku marari. Benshi baribaza uko Tshisekedi ari buze kumanajinga iyi situation arimo itamworoheye na gatoya nk'uko bamwe bari kugenda babigaragaza, ariko abandi nabo bakavuga neza ko Tshisekedi n'ubundi ibi bice nta bya kontorora bishobora kugorana kugira ngo aze kugira umwanzuro abifataho, ndetse nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo muri ibi bice barameneshejwe nta n'abari hafi aho. ubu MA23 irimo irakontorora ibirombe byose ndetse n'amakampani y'abashinwa acukura amabuye akanayatunganya niyo bakomeje kugenda bakorana, mu gihe aya mabuye ariyo bivugwa ko akomeje kugenda akora ibikorwa remezo bitandukanye ahangaha kuri ubutaka bwa Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa na MA23. Benshi barahazi hitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Congo, ibirindiro by'abarundi, ibirindiro bya Wazalendo, umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe nuko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Congo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontorora ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane MA23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi ba MA23 bahagaragaye nyuma y'urugendo bavuga neza ko rutari rworoshye, amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane, ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya MA23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane, nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasa aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Congo kibashije guta urugamba n'abarundi barahunga. Ibi rero byahise biherezamo MA23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rereho hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za MA23 ahitwa Ziraro, hose inzira zamaze kugaragara. Abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya MA23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'abarundi. Ibi biraza kugenda bigera Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu
ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bahungiwe. Bivugwa neza ko MA23 iri kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza, imodoka ziriho imbunda hejuru za MA23 zirimo zirasheringa urufaya bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe mu misozi MA23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wabiragiza ubaye Tombe ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo, aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana General Tanguforo ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenera muri ibi bice. Aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe, hari ifamu ibarizwamo amatungo ye ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'umusozi n'ahantu hanini cyane. Bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho MA23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba. Abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane. Gusa umusozi wo wabaze kuba Tombe. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, n'abarundi bakomeze kugenda bamwaramwara babuze aho berekera. Rwano iri guhuza igisirikare cya MA23 ndetse n'ingabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Congo. Ibiturika byo ni byinshi. Abasirikare b'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, ni bamwe mu baje gutanga umusada ku gisoda cy'u Burundi, ariko biza kurangira bibaye ubusa kuko zimwe mu defense zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zamaze kugenda zirekurwa ndetse zamaze kwinjiramo intare za Sarambwe. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya MA23 wagaragaye ndetse basa naho bitwaje intwaro zirimo n'iziremereye cyane, namwe mu bikoresho byo kwifashisha bisa naho nta gahunda yo kugaruka inyuma bafite. Iki si igitero shuma. Umujyi wa Uvira watangiye kwinjirirwa. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bava mu birindiro byabo, aho byagaragaye neza ko hari naho bashyize zimwe mu modoka. Bivugwa neza ko kuza kuzikura muri ibice bakaza kuzifashisha muri dipromacy byari bubagore, bikaza gutuma MA23 ibasha kumenya ibice bari guhungiramo. Abaturage bo basa naho bongeye gusubira mu mazu nyuma yuko bari bamaze gusohoka bumvishe ibisa naho hari ibiturika biremereye cyane bitunguranye. Ubu intambara iri kubera hagati y'abasirikare ku basirikare. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bari bamaze iminsi barashyize amabariyeri mu bice bitandukanye byinjira muri uyu mujyi yavuyemo. Ubu tuvugana MA23 iri kubona ramforo ikomeye cyane, aho imbaraga ziri guturuka mu bice biri inyuma bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi, aho bamaze gufungirwa amazi n'umuriro. MA23 kwigarurira Puezero bisa naho byari uburyo bwiza bwo kuza kubona inzira zizajya zinyuzwamo intwaro ndetse n'undi musada uri guhabwa abasore bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze bakaza kugenda basimburana badivansinga mu buryo bukomeye cyane. Ibi byo gufata mikenke kandi byo bisa naho bwari uburyo busa naho budasanzwe bwo kubona aho bahisha bimwe mu bikoresho ndetse n'indi imyitozo ikakaye iri gukorwa n'abasirikare mwari yashyamba rya mikenke. Hose bisa naho igisirikare cya leta ya Congo cyahambuwe, nticyaza kumenya impamvu kiri kwisanga muri iyi miriro. Nyamara intare za Sarambwe zifite gahunda yo kwinjirira mu mujyi wa Uvira nk'uko zabikoze. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya MA23 cyongeye kubisubiramo ndetse cyabikoze nk'uko cyabikoze, ariko kandi noneho kirinze kunyura muri plene doruzizi cyane kuko imisozi yose yitegeye iki kibaya bisa na intare za Sarambwe zamaze kwigeramo, ahubwo zifashisha umuhora wa Puezero ndetse bisa naho ari wo bashije gufasha aba basirikare b'intare za Sarambwe kuba babasha kwinjira muri uyu mujyi ku buryo buboroheye cyane. Puezero inyuzwamo intwaro, imiti ndetse n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba babasha kubona uburyo bashobora kuvurwa ndetse bakitabwaho kuko transport iroroshye ndetse ahangaha hurira imihanda yerekeza mu bice bitandukanye. Mu gihe igisirikare cya leta ya Congo ibice baherereyemo basa
naho bafungiye ku kirwa, ibintu benshi bemeza neza ko ari byo biri gutuma uru rugamba rubagura ndetse rukabananira rukanabananiza nk'uko amakuru ari kubigaragaza. Ubu tuvugana MA23 yabonye ramforo ikomeye cyane iturutse ahitwa Zirimo, ndetse aho bivugwa neza ko iki gisirikare cya MA23 naho cyamaze kuyigarurira mu mirwano ikomeye cyane, yabashije kwirukana ingabo z'iki gisirikare cya leta ya Congo muri ibi bice ahitwa Numbi. Aha hose MA23 irahakontorora, nta kiri kwikanga rero mu kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibisa nk'aho ingabo z'abarundi zo zifite igice gitoya zishobora guhungiramo zerekeza ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba, kuko niho honyine hashobora kuza kwifashishwa mu gihe uru rugamba rwaba rubakomeranye, bakaba basaba ndetse kuba baza kumanika amaboko bagasubira inyuma. Wazarendo ziragaragara ari nyinshi cyane zisubira inyuma, ndetse amakuru avuga neza ko zatangiye gusahura ibimeze nk'impamba zishobora kuza guhungana nk'uko byagenze mu gihe MA23 yigaruriraga uyu mujyi wa Uvira, bikaza kurangira iwurekuye kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ariko biza kurangira bibaye impfabusa. Kisangani ndetse agiriwe inama na perezida w'u Burundi ko ibi biganiro by'amahoro atagomba kubyumva ndetse ngo abyubahirize, ibyaje no kugira ingaruka zikomeye cyane ku masezerano ya Washington. Ubu tuvugana rero MA23 yagarutse mu birindiro byayo yahozemo, bisa naho imisozi isigaye ari kabunambo ya mbere ndetse n'iya kabiri, kuko ubu tuvugana ahitwa Mitamba hamaze kuba hagabwa ibitero bikomeye cyane n'abasirikare ba MA23 bamaze kuhashyira imbunda ndende iri gusheringa ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo. MA23 yagarukanye imbaraga zikomeye cyane mu gihe Kisangani we yari yamaze gutangaza neza ko yafashe umwanzuro wo kohereza izindi ngabo, itsinda rikomeye cyane ndetse n'andi mabatayo mu bice byerekeza Minembwe, ariko bisa naho ntaho bari buze kunyurira kuko intare za Sarambwe zapanuye ndetse zamaze kwinjira mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ibyo benshi bagaragaza nkaho ari intsinzwi ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarundi FDNB, ariko ikaba intsinzi ikomeye cyane ku madubu ndetse n'intare bongeye kugaragaza neza ko ntaho bagiye ndetse bari hafi aho bakomeje kuhakorera ibitendo karahabutaka. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yongeye kugaragaza urwego rudasanzwe mu buryo avugwaho ko abasirikare be bakomeje kugwa mu mitego, ariko kandi urwego yagaragaje ntabwo ari urwego rwiza, kuko yaje kugaragara avuga amagambo asa naho atari meza cyane, yongera kwibasira bimwe mu bihugu by'ibibanyi, ndavuga ibihugu by'ibituranyi. Ibi yabikoze nyuma y'urupfu rwa General Mapendo, bivugwa neza ko yaguye Masisi. Uyu kandi yaguye hano Masisi ubwo imodoka yarimo yo mu bwoko bwa Defender ziriya zitatoborwa n'amasasu, yarashwe n'amasasu menshi cyane ya MA23, biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Congo iyi nkuru imugezeho, ariko kandi ntiyamushimisha cyane gutakaza general ukomeye cyane nk'uyu. Bivugwa neza ko ari umwe mu bafite inararibonye mu gisirikare cya leta ya Congo, bisa naho ari igihombo. Ariko kandi uyu mugabo yapfuye uburyo MA23 yari yapanzemo operasiyo siko yagenza, ahubwo byaje kurangira iteze ibiturika birimo grenade zikomeye cyane aho imodoka y'uyu mugabo yari bunyure, nuko bikimara kuyishibukana, dore ko ari imodoka yo mu bwoko bwa Defender ikomeye ndetse idatoborwa n'amasasu, nibwo habaye kimeze nkaho yafashwe n'inkongi y'umuriro, ahubwo habaho guhangana kwa MA23 n'abarinzi b'uyu mugabo. Ibyaje kurangira n'ubundi bibaye impfabusa, uyu mugabo agwa muri ibice bya Masisi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze gukurira ingofero General Sultani Makenga watanze iki gitekerezo cyo gutega iyi modoka muri ubu buryo, nyuma y'uko bari bagerageje kuyirasaho amasasu menshi cyane bakoresheje imbunda zo bwoko bwa 12 bakoresha amakompura byanze, ariko bije kurangira umupangu ugezweho. Ubu tuvugana Kinshasa n'amarira n'agahinda. Uyu mugabo kandi yari umutoni wa Kisangani nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga, bakanagaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje nawe kuba umwe mu bajyanama babi. Ndabikubwira uko asigaye ajya inama ziri gushyirishamo ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Dusimbutse kandi ibintu bisa naho bitoroshye, ubu tuvugana hakomeje kumvikana ibimeze nkaho ari ibiturika biremereye cyane biri
kunyuranyuranamo mu bice twavuga neza ko ari ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Nyuma y'uko igisirikare cya Rwirwanaho kigaragaje umuhate n'imbaraga gifite kiri kwerekeza hano Iminembwe ndetse na Mikenke, bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cy'abarundi bongeye gukora withdraw, maze izi ngabo za MLDP Rwirwanaho maze ziri gufashwa na MA23 zongera kwa advancinga. Bisa nkaho batanze umwitangirizwa ku ngabo zishobora kuza kugaba ibitero muri ibice, kuko ubu tuvugana Mikenke yamaze kuba Tombe, Irundu hari harabaye isibaniro, izi ngabo zamaze kuhava. Benshi baremeza neza ko ibiturika byakomeje kumvikana, bisa naho ari ingabo z'abarundi zahungaga ariko zikagenda zirasa inyuma iyo ziri guturuka ahari hari kwa Futakwa, ndetse ingabo za MA23 ndetse na Rwirwanaho ziri kwa advancinga mu buryo bukomeye cyane. Ubu abaturage baherereye mu Minembwe ndetse na Mikenke basa naho bagize agahenge nyuma y'imirwano myinshi yari imaze iminsi isa naho ibahangayikishije, ndetse n'ibitero bya drone na kajugujugu z'intambara. Ibi byose MA23 na Rwirwanaho babashije kubihagarika mu buryo bufatika. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ibitangaza gusa nanone abarundi bakomeje kugwa kuri iyi misozi, bisa naho bitandukanye n'iminsi yatambutse. N'imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hano neza mu mujyi wa Baraka rwagati. Intare za Sarambwe zahamanitse idarapo nyuma yo gukubita hadi tanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo bari bahanganye ziganjemo iz'abarundi, gusa FDLR muri ibice ni nyinshi, wazarendo ni iryaguye. Ingabo za leta ya Congo nazo ni nyinshi ntizibarika, ibisa nkaho byagoyemo MA23. Ni imirwano yamaze amasaha, benshi bavuga neza ko agera kuri 7, maze MA23 ikaza kubona intsinzi. Habanje gukorwa ikimeze nkaho ari ukugota uyu mujyi, ndetse ibyagoye izi ngabo z'abarundi zashakaga gusohoka zihunga, ariko kandi MA23 yazisigiye akayira gato ko gusohokeramo mu gihe byaba byamaze kubakomerana. MA23 kandi yifashishije imbunda zo mu bwoko bwa BM24 combat, izi ziremereye cyane zifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye igisirikare cya leta ya Congo gisa naho gitsinzwe muri uyu mujyi nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi cyane, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'abarundi zahaguye ari nyinshi cyane. Ibintu byababaje ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'Uburundi. Kugeza ubu ibiturika biracyumvikana, ariko abenshi bemeza neza ko uyu mujyi wamaze kuba Tombe bidasubirwaho. Intare za Sarambwe zirimo zirahabyina, ndetse bisa naho byarangiye. Gusa abasirikare bakuye muri uyu mujyi, ni ukuvuga ingabo za leta ya Congo, wazarendo n'abandi barimo abarundi, ntabwo bari kure cyane, bitewe nuko batakomeje kwirukankanwa na MA23 yabanje no kurwana kubamara muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze kuba batekanye. MA23 yirindaga ibitero bitunguranye bishobora kuza kuyibaho, birimo guturitsa amabombe ku mamodoka yayo ndetse n'ibindi birindiro yamaze gushyira muri uyu mujyi. Kandi hamaze kugaragara amabariyeri menshi akurwaho yari yamaze gushyirwamo n'abazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Congo mu rwego rwo kwirinda ngo abatasi cyangwa se abadafite ibyangombwa byo kubabarizwa muri uyu mujyi kuba bahindira. Ibyaje gutuma MA23 nayo ita yongera kumera nkaho ibohoye uyu mujyi. Ubujura ndetse n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri uyu mujyi bisa naho byahagaze, nubwo ibiturika byo bicyumvikana. Abaturage basabwe kuguma mu mazu yabo mu gihe baza kumenyeshwa, ndetse igihe kandi gisa naho kiri kwegereza, kuko bisa naho amasasu arimo aragenda agabanuka. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na wazarendo bakomeje gusubiranamo, ariko sibyo turi butinde kuko barashinjanya kuvunishanya ku rugamba. Reka twigire mu nkuru zikomeye cyane zimaze kubera hariya za Puezero, neza mu mihanda yerekeza mu Minembwe, Mikenke ndetse mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye. Ahangaha hagaragaye ingabo za MLDP Rwirwanaho zisa naho zibyina intsinzi, zerekana neza ko urugamba zamaze kurutsinda. Ni mu gihe iki gice cya Puezero ari igice gifite akamaro gakomeye cyane ku baturage ba Minembwe, bari bamaze iminsi barashyizwe muri karantine cyangwa se mu kimeze nka guma mu rugo, kuko bari barabujijwe gusohoka muri ibice ngo babe bahahira mu bice bitandukanye, kugeza ubwo ibiciro by'abapandanye ikiro cy'isukari kikaza kugera hafi ku madolari
arindwi agera mu bihumbi 10 birenga by'amanyarwanda. Ibintu rero byakomeje kubabaza abanyamurenge, ibiciro birapanda ndetse bisa nkaho byikubye inshuro 7, ndetse benshi bakemeza neza ko ubu ari ubuzima wazarendo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bahisemo kubeshamo aba baturage kugeza kuri ubu bamaze kubohorwa na MA23. Bijyanye n'imitego MA23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Congo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, MA23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane, ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo. Imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya, ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo. Abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya MA23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagare yamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. MA23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana MA23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima, ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti, ubwo ndavuga izi mirambo, iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri iyi ambushi bahuraga n'uruva gusenya. Bisa nkaho MA23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko MA23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe, nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa, ndetse aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Congo, nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi, mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Congo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano, nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi, n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho, ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na MA23 muri operasiyo zikomeye cyane, zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri
muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere MA23 ntabwo yahagaragaye, ariko twirwaneho niyo yagaragaye irwanira n'itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse naho bakomoka n'imiryango yabo ahituye nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MLDP twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Congo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo ubwo urugamba ruba rushyushye. Abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano, ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo, bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na MA23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye, Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Congo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Congo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo abakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa MA23. Umusozi wa Baruta wongeye kuberaho ibitendo bikomeye cyane, bisa naho abarundi uyu musozi wabereye inzira y'umusaraba ku mirwano ikomeye cyane bahanganagamo n'igisirikare cya leta ya Congo. Abarundi kandi inkuru zivuga neza ko ibyo bahuriye nabyo kuri uyu musozi bisa naho biteye ubwoba, kuko ingabo z'abarundi zahiciwe zari nyinshi cyane nyuma y'uko uyu musozi ugoswe ndetse ukazengurukwa n'ingabo za MA23, bikaza kurangira abarundi bari bahari babaretse bagatangira kurasa amasasu ndetse n'intwaro bari bafite bakarasa bagasheringa bagira ko bari kwirukana MA23 yari hakurya. Kumbi MA23 yamaze kubagota ndetse amasasu amaze kubashana, kuko nta ramforo cyangwa se na backup bari bubone ibageraho bamaze gukoterwa kuri uyu musozi.
musozi. Ibyo byaje gutuma 23 itangira kuzamuka ibataka ibasanga kuri uyu musozi. Amasasu yari yamaze gushira ndetse bisa naho n'abasirikare bakuru bari bakamandinze uru rugamba bari bamaze kuba bava muri ibi bice bitewe nuko babonaga neza ko hashobora kuza kuba ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare barenga 150 b'abarundi batangiye kwirwanaho bakoresha bimwe mu bice by'amabuye nk'uko byagaragaye nyuma y'uko amasasu yari abashiranye bazengurukiwe kuri uyu musozi. 23 yabarashaho amasasu menshi cyane bisa naho bafashe umwanzuro wo kurekera kurwana, basa naho bamanitse igitambaro cy'umweru cyerekana neza ko batagishoboye guhangana. Aha rero ibyababayeho nibyo benshi bavuze neza ko ari ibintu bibi cyane. Ubwo izi ngabo z'abarundi nyuma y'uko zari ziri kwikarakasa zifite igitutu gikomeye cyane zirimo zirasa ubutisa, bisa naho 23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane maze ihita ibasanga kuri uyu musozi aho itigeze inababarira mu gihe bari bafashe umwanzuro usa naho ari umwanzuro wo kuza kuba bashyira imbunda hejuru bakerekana neza ko batakishoboye kurwana. 23 yavuze neza ko icyatumye babanika izi ntwaro ari uko zari zamaze gushiramo amasasu, naho bundi bari bafite umutima wo gukomeza kurasa paka, ari nacyo cyatumye 23 nayo ibinjirira ibarasa nta mbabazi. Abasirikare barenga 150 bahasize ubuzima. Ibintu bivugwa ko byageze ku butaka bw'u Burundi hariya Igitega aho perezida w'igihugu cy'u Burundi atuye. Bamwe mu basirikare basa naho bari gutekereza iyi nkuru ngo bagahinda imishyitsi bagatitira cyane bitewe n'ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibisa naho ari imiyaga myinshi cyane irimo irakubita yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana imiyaga myinshi cyane irerekeza mu mujyi wa Uvira. 23 yamaze kuva mu birindiro byayo imanuka nyuma yo gufata Puezero, agace kare strategique mu by'urugamba kurusha utundi mwabira bice. Ubu yamaze kumanuka neza amabariyeri ya Wazarendo yamaze kugenda akurwa mu nzira. Ikigezweho ni ikiko ari ukwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bari babarizwa mu bice bya Minembwe ndetse n'igice kinini cya Mikenke basaga naho bashyizwe muri karantine mu kato muri guma mu rugo n'amabariyeri y'izi ngabo za Wazarendo na FDLR zabafungiranye zidashaka ko bongera gutarabuka. Aya yose yamaze gukurwaho, imihanda myinshi yamaze kuba nyabagendwa. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko 23 igeze hahita hahinduka amahoro, ariko kandi hakomeje kugaragara imirambo myinshi cyane muri izi nzira ndetse n'iyi mihanda. Ni imirambo y'ingabo z'abarundi yanyanyagiye nyuma y'imirwano yamaze kugenda ihabera. Ubu tuvugana rero inkuru yamaze gucicikana ko uyu mugabo Generali Byamungu ari we wayoboye ndetse wanatanze itegeko ry'iyi ambushi ikomeye cyane. Imitego ingabo z'abarundi zamaze kugwamo ndetse uretse kuba hafashwe Colonel Ndikumana wo mu ngabo z'u Burundi. Amakuru yemeza neza ko haraswa abandi basirikare benshi cyane b'abarundi ubwo bari bamaze kugwa mu gacuka ingabo za 23 basa naho batiteguye baza gutungurwa n'ibyo babonye. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya FC 23 cyaje kuba gicakira uyu mugabo bitewe n'amatsinda y'abasirikare ba 23 bari bamaze kwiteguriza ingabo z'abarundi zari zafashe umwanzuro wo kwigira muri iyi misozi ndetse ikikije umujyi wa Uvira nk'uko amakuru agenda abivuga. Amakuru rero aremeza neza ko ubu inkuru mbi zamaze gucicikana, communication yihuse cyane. Abahakurya i Bujumbura na Kinshasa baza kumenya izi nkuru ko iyi migambi yamaze gupfuba, ndetse amakuru akavuga neza ko ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence uyu nyiri cyubahiro Generali Neva yamaze kuba atangira operasiyo zikomeye cyane zo kureba uko yagabanya umubare w'abasirikare b'u Burundi bari kuri ubutaka maze ngo bakaza kujya hafi n'umupaka w'u Burundi aho kuba bakomeza kwishora muri uru rugamba. Ibi byo kuba bashyira abasirikare hafi n'umupaka w'u Burundi ni mu rwego rwo kugabanya abasirikare maze ngo bakaza kuba babashyira ku mipaka bakaba bakirinda guterwa n'uwari wese uturutse kuri ubutaka bwa Congo, ariko kuba bakongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bikaza kugenda abikurwaho.
Amakuru rero aragaragaza neza ko ubu tuvugana igikuba cyacitse n'ubundi imisozi ikikije umujyi wa Uvira bisa nkaho MA23 ikifitemo ijambo rikomeye cyane. MA23 kandi yamaze kugaragaza neza ko abasirikare benshi cyane yamaze kohereza muri bice nabo bari bamaze kwametiriza basaga n'abafite mapu ya buri gace, dore ko amakuru avuga neza ko izi ngabo z'Uburundi no kuba zaguye muri uyu mutego ari uko zagenderaga inzira zisa naho zitamenyereye. Ibi bice ni ibice by'imisozi harimo ibibaya, ndetse kugenda muri ibi bice utamenyereye ushobora kwisanga waguye mu gacu k'ingabo nk'uko byabaye kuri izi ngabo z'Uburundi, ariko byari byamaze gupangwa na MA23 kugeza ubwo urupfu rwa Colonel Ndikumana w'Uburundi bamwe bagiye bita urupfu ariko atishwe, ahubwo yafashwe ari muzima. Uyu mugabo ubu tuvugana ari mu maboko ya AFC MA23. Ibi byose biri kuba mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri mu mujyi wa Uvira cyamaze gushya ubwoba, bavuga neza ko MA23 mu gihe cyose ibifite ibi bice twakita iby'ingenzi ahangaha ku butaka bwa Congo bikomeza kugenda bigora ndetse bigahangayikisha ku buryo bukomeye cyane ingabo ziri mu mujyi wa Uvira. Bisa nkaho imisozi yose n'ubundi ikikije umujyi wa Uvira MA23 yamaze kugenda iyigarurira, uretse imisozi mikeya bivugwa neza ko igomba kwerekezwamo ingabo ndetse igashingwaho zimwe mu mbunda ndende zirasa kure zishobora kurasa mu mujyi wa Uvira mu gihe haba habaye iyi kesi yose ishobora gutuma MA23 yadivansinga ikerekeza muri uyu mujyi rwagati. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo amakuru yamaze kugaragaza neza ko abenshi basa naho uru rugamba bamaze kurushyira mu maboko y'Abarundi. Ibyo Abarundi bavuga neza ko bibananiza cyane, ndetse n'ibi bice baba batamenyereye nko kuri ubu gutakaza umwe mu basirikare bakuru ndetse umwe mu bakamanda b'urugamba, ndetse akaba umwe mu bari bafite runini cyane bafatiye izi ngabo z'u Burundi. Ibi nabyo biraza kugenda bica intege ingabo z'Abarundi. Bivuga neza ko ubu ngubu zamaze no gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwerekeza ku mipaka, gusa bakaza kurekera izi ngabo z'u Burundi, izi ngabo za leta ya Congo zikaza kuba zirekerwa urugamba, Abarundi bakaza kwisubirira inyuma hafi n'imipaka yabo. Ibi rero biraza gushyira mu kaga gakomeye cyane Kisekedi kuri ubu ngubu. Ingabo ze zari zaramaze kumera nkaho zidebetse ndetse zigaragaza neza ko urugamba rusa naho rwamaze kujya mu ntoki z'Abarundi 100%. Ibice bitandukanye Abarundi barimo basa naho bari kwitegura kuba bavamo, kuko byagaragaye neza ko MA23 ikomeje kugenda ibababaza mu buryo batari bateganyije. Ubu tuvugana inkuru zituruka i Bujumbura ndetse na Gitega ni inkuru mbi cyane zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi basa n'abatangiye ikimeze nkaho ari ukwigumura, kwigaragambya. Abasirikare benshi ntabwo bumviye filozofi yo kohera abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka bwa Congo, aho bakomeje kugwa. Ibi byose bikegekwa ku mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, ndetse hakaza kuvugwa amakuru menshi cyane yemeza neza ko uyu mugabo Colonel Ndikumana atari we wenyine wacakiwe, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima nabo babarizwa mu basirikare bakuru ndetse mu gisirikare cy'u Burundi. Habaye operasiyo karabutaka aho MA23 yatumye abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force, abakomando ruharwa nabo bari hafi aho bakomeza kugenda babungabunga backup snipers. Bivugwa neza ko bagera kuri 4 bacungaga igitero cyose gishobora kuza kugaba, ndetse yaba ari icya drone ndetse n'ikinyuze ku butaka cyashoboraga kuza kwitambika iyi operasiyo. Ibyatumye iza kugenda neza, iba successful 100%. Ubu tuvugana MA23 yongeye gucakira bamwe mu bacancuro kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru zivuga neza ko aba bacancuro nubwo bafashwe ariko batahise bicwa, uretse umwe wari wamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane, wakomeretse mu mirwano yabayeho gukozanyaho muri iyi operasiyo. Iyi operasiyo bivugwa neza ko nta musirikare n'umwe wa MA23 ubashije kuhakomerekera, kuko ni operasiyo yatunguranye cyane, ndetse ibisa nkaho hari habayeho kwirara ku buryo budasanzwe, aho aba bacancuro nta gisa nkaho cyari ikidasanzwe kibarinze. Ubusanzwe bano baba bafite abasirikare
n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse basa naho ari n'abakomeye babacungira umutekano kugira ngo bakomeze kwifashisha aba bacancuro mu bijyanye no kugurutsa amadrone no kurasa ibibombe bakoresheje izi Sukhoi 25 ndetse n'izi za CH4 ndetse na drone zo mu bwoko bwa kamikazi. Aba rero bisa naho aribo bari bafatiye runini igisirikare cya leta ya Congo mu bijyanye n'ibitero by'ikirere. Kuri ubu rero ntabwo birimo birakunda. Ikigaragara nuko igisirikare cya MA23 gikomeje kugenda gikora operasiyo zose zishoboka kugira ngo kibashe kugenda gica intege igisirikare cya Congo cyari cyarakomeje kugenda cyifashisha izi mbaraga z'abacancuro mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kuba bakontorora ikirere ndetse no kugurutsamwe amadrone. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo intsinzwi yacyo iri kugenda igaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi kugeza ubu bongeye kugwa muri ambush ikomeye cyane ya MA23